Maupay nga adlaw makabugtuan ko nida kan Hesus Kristo. Adi na kita ni katulong nga Domingo han pagkabanhaw. Ako Benji F. Sornito, usa nga lector, commentator ngan choir han Our Lady of the Most Holy Rosary Parish ngan Immaculate Heart of Mary Chapel. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Hadto manta nga adlaw duha kan Hesus mga tinun-an napakadto ha usa nga baryo nga Emmaus ang ngaran. Mga 11 ka kilometro tikang nga Jerusalem. Nagihimang raw hira mahitungod nga tanan nga mga butang nga nanhinabo. Samtang nagihimang raw hira dinaop Jesus ngan binunyog ha ira. Hinkit anhiyan hira kundi ambot kun ano nga waray man hira pakakilala ha iya. Nagsaring Jesus sa ira, mahitungod din ano an iyo ginkakarukayakan samtang naglalakat kamo. Inukuhira nga mabiduon ang ira mga bayhon, nagpakiana ha iya, ano sa haera nga Cleopas ang ngaran. Ikaw gudla an umuruko ya Jerusalem, nga waray mahibaro han mga butang nga nanhinabo didto hini nga pira ka adlaw nga naglabay. Ano nga mga butang? Nagpakiana hiya. Nagbaton hira ang mga butang nga nahinabo kan Jesus nga taga Nazaret. Manarag na ini nga tawo nga giniisip han Dios. Nga mga tanan nga mga tawo nga may gahom hanga tanan nga iya ginyakan o ginbuhat. Igintubyan hiya han amon mga puno han kapadian nga mga punuan nga sirutan han kamatayon nga naginraysang hiya ha krus. Nga naglaom gud kami nga amoy hiya an magtutubos han Israel. Labot pa hini nga tanan, amo na yan na an ikatulo ka adlaw, tikang mahinabo ini. Na nipausa kami han sumat himpera kababayinan han amon hugpo. Kinatuhira halubnganan han maagahon pa, kundi waray hiagii, hiraan iya lawas. Binalik kirahin pagsumat, nga nakakitahirahin panan-awon, hin mga anghel nga nagsumat ta ira nga buhi hiya. Kinadto ira halubnganan inpirahan amon hugpo nganin sabutan nira sumula ang naginsiring ha kababayinan kundi waray na hira makakita ha iya. Nga nagsiring ni Jesus sa ira, hin ka mga lurong niyo, hin ka hinahay niyon tumuo, hangatanan nga ginsiring han mga manaragna. Diri ba kinahanglan mag-antos anay an Mesiyas, hini mga butang san uhiya, makasulod an iya himaya? Niyan iginsaysay era ni Jesus, an iginsiring may tungod ha iya, hangatanan nga kasuratan. Tikang han mga basahan ni Moises, nga mga sinurat hangatanan nga mga manaragna. Inabot hira, hiniranihan baryo, nga iray kinadtuan, nga nagpakita Jesus, nga sugad hin magpapadayon pahiya ngadto hanunan. Kundi ginhawiran hiya nira, pabilin nala upod han amon kay kalupay naman nga tikasirom na. Sanglit sinulodiya nga nagpabilin upod ha ira. Liningko diya halamisa upod ha ira. Kinuha han tinapay ngan ginbendisyonan ininiya. Katapos ginpinit-pinit niya ang tinapay nga naginhatag ha ira. Nabuksan ng ira mga mata ngan kinilala hira ha iya, kundi naparahiya dayon ha ira mga mata. Nagipasaring-saring hira, diri basugad hin kalayo nga nagdidilaab diniha aton, hanagyaya kaniya ha aton didahadalan, nga nagsasaysay ha aton han kasuratan. Nagkabuhat hira dayon nga binalik ka Jerusalem, diin ira hinagian, nga nagkakatirok an 11 nga mga tinunan, kaupod ang iba nga nagsiring. Tinuod gud nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita hiya kan Simon. Niyan iginsaysay nira nga duha, haira han may nabo hadalan, ngan kun naunan o an ira pagkilala, han Ginoo, dida han pagpinit-pinit niya, han tinapay. An pagkahadlok hit kakurian, nga inupdan hin kabaraka,
nga mawara dinhi ha kalibutan, pinaagihin kamatayon, intawhanon nga kinaiya naton. Sigurado nga amo ini ang rason handuha nga disipulos nga taga Imaos, apisar nga duro na hira kabatido, han santos nga kasuratan. Waray lagyap nira masantop ang karuyag signon han langit nun nga mga panhitabo, hiunong han pagsakita, ngan kamatay han Mesiyas. Ang mga paypay han santos nga kasuratan, nagsusumat han mga panhitabo, han pagkamaygugmaon, han Diyos, ngan ang pagkamakasasala han tao. Pero ginkikinihanglan nga pagsusubayon ang kabug-usan hini, agod maabrihan ang mga mata, hini nga mga disipulo, ngan ira makitaan nga ang Kalbaryo, indiri malilikyan nga resulta han kanan Diyos, dako nga paghigugma, apisar han kinaiyahan tawo, hin pagpinakasala. Didahan siyahan nga barasahon, klaro nga ginyakan ni San Pedro, nga nauyon haplano, ngan may katugutan ng Diyos, ang ginagian nga kasakitan ni Jesus. Ang nahitabo, diri usa nga aksidente, ngani hakamatuuran, diri giyap adto kaperdihan, kundi amula an paagi para makabutan han Mesiyas, han himaya han pagdaragan, nga amo an iya tuyo pagkani ha kalibutan. Ang tulo nga barasahon yan nga Domingo, nagpapamatuod nga ang pagkabanhaw, diri mapupugngan, sugad nga ang gugma, waray kaperdihan. Ginoo Jesus, an imo paglakaton, hadalan han kakurian, kamatayon ngan kahimayaan, diri la pagtubos sa amon, kundi pagbunyog haamon, haparehas nga dalan. Amen.